Loh, kowe to, Kak? Lah aku mpek salah ki lho. Lah aku yo Don. Lah ning ndi to? Wis to, melo aku. Masalah panganan wis beres. Ayo, datok ki. Gas yo. Nyok ki lho goncangan aku tapi. Oke yo. Berangkat. A few moments later. Samene yo cukup ya paling cukup to. Gerak ngene ya lek mas do panen. Abemu yo melo ngepen kok. Kamu kono. Wes rasa padu ayo udah nyekek gure-gure sepenak. Gure-gure sepenak. Wes dikene ki tepak iki. Yuk, digune. Bah, sowo pendaram kok ngene. Salah e. Heeh, bareng maling kok yo cepet. Lagi di pasar kono. Ala rasa ngomong ada dicekek anak iki. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya memang terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Wah, Rene. Wah, yo. Napa lo? Iki lho cacah acara. Piye, Kak? Yo TV rono lho. Cacah. Oke, siap. Masuk sih. Dan gong-gong ini. Oh. Bedok masalah e. Anggrek sowo peti salah opo ki? Ora boleh salah kondimu. Alah kok gune madung kala. Layak salah sawo petir rambut ngene. To sebut to raine madung. Alah rasa omongan jadi bedok ki lho. Kamu sudah batok bareng-bareng iki. Dua. Yuk telone gudit. Yo kali. Diam telone. Goreng ya? Pas wayang beribadah nih, utamakan sholat daripada maksiat. Gas. Bayah salah emat ginung direi wareg bakno. Sepet-sepet enak bondeng. A few moments later. Weh, mati sadit. Yo. Para cewek-cewek, apa ada kono? Kilo rapat DPR kilo. Gini adan apa ora to, Bay? Ayo mulai sholat bareng. Rasa salim, kene salah jagungan. Yo, ini dulu calo. Ingat, dunia sementara, akhirat selamanya.